ka na wo ka no obi aka bi dada omo yirenom wo fe na abra den kura no mko fa nkura we mo omo be gyinegyina omo keka omo asem wo social media ni ade sa se NDC fo mpanyimfo ehwem ya asem na ekoso no e so omo bomodin pa no pomasibre fa ne be keka ye no eke bopo mpanyimfo bi din epata ho no menua anu adin ekwakofa nsem bebre apa election ye mu ne wo no enye saa ebetima affect you anteye kura na edi nipakum beba yesi adam for semunti koto wenye ti aha Poleeno Multimedia mediane Armstrong Poleeno ade obetimi akoye Instagram page poleeno_com na wa follow ye now subscribe to aha so Poleeno Multimedia YouTube channel no subscribe no click on bell notifications and be anytime we post any video biana you get it straight quick one and send me sisi wa Ghana yang hwene an kabine afa ye an today eda ensem ebechia papa ma kwaba ya front of menu ya be ma ensem sisi enye easy say jampan for say ade chi na yante asem fofura yechi yenim say boys abaso rebrand bi beso ba just say boys aba rebrand e baso dem ai papa say boys abre enema ye de ba no ano soso pa I say comedy no UTV Saturday be after news 7:30 boys abre baso live mini na no so no nyame yad me chira the eco location no na menu a be fantastic say papa nice one papa international ensem sisi we industry mu papa emamienu e de abom na eye we afenu na say attend to a different way so nti ansem minim say what be then na odwen fa ho bra panyi eya asefem na eya na ade a me no eye me ya pa ni say eya election year na sa asem we ACC okay chim kakrama because party bi edin abebam okay omo abodin timi modin preko eye NDC okay ye yankasa ye former president edin nyina abedwa JM ye bobo ni din se nsem na ekoso ni nyina no abata no ho okay eno na aye me yakakra esan se oye panyini wadi Ghana man so nyina ena waye injapade ama enchirima ni ye nuanom ena yankasa nso no yenya so emfaso airport on na ye wa hulan na sese no ye gunu hu fi saa no na ye hwe no eni hanya ye nya hu bibia no eya mi bisa se ye social media na ye se na aba no mpanfo e de nhihye bi atoto ho se so bi di nsem hu social media ekwan we ne ye de ne befa so ana se obi e kan nsem a eni se oka ema amanfo asote a ye okwan bi betima a block ya na eno ya ade ba ko a mi bisa mpanfo na de mesenya ka bienu se NDC fo mpanyimfo ehwem ya asem na ekoso no so omobomodin pa no pomasibre no omoma sa nsem na ekoso no etuotwa esanse election ye mu ne wo no enye saa ebetima affect you omomfa sa asem no entu omutirim enye fe sese no Gloria enso e dia bebom okay de Misbel ne Tracey Boakye eye no nsem a Kandi e dia beto wo no menua airtime okay airtime Tracey de oye no entwaye okay e wo sank yetimi eso ano eme enu edum okay na ese ne kamya ese akwese crazy a odi egu fam tra na asem no etre tina me call immediate attention okay sem painful hwe na saade we omo nso ano prekope ensem na afa ne be keka ye no eke bopom painful bi din ebata ho no menua anu adin ekwakofa nsem bebre apa se yantwe kura na edi nipakum beba eye serious case na dawo sa no wow mommy emfa ne tra
na asemba ko so ameka ama wiasa fa na nyina ye hu se yesi no mo ya ma se ye nan foforo a ye fa kra no ehu ya abayimu yesi trust ni adwonko fam friends today enemies tomorrow so what ma say nan foforo so de ye fa se be ya we be boa no yonko na we aboa na ye nyina ye di ye wa abrabom na yesi no ya ma adwonko fa no ya ye bibia wo ho say no fa damfo a muntam tetepe na ese wo se mode secret bi wo muntam bia mudi pia bonte wow enye wow we dey min twa no Kani Gloria video ni me hwe bi na obo JM and Ibrahim Mahama. Don't you think say biso enye yen former president eni diem enye ono a eni ebede nyamya sese enye ono a eni nti na me se ye omompa ano pumasi bre no okay me de be me de because election year mu ne ye kono masa ense e be affect omo okay because ensem na ye de target omo no enye fe okay enti so omo so betima man penfo aba out abeyi nisem bia no a anka ebeboa all right na the American no say Kani Gloria video ni menim say wa hwe that's right ni yiem ana say although no mintime hwe bebre but mejina Kandi ese oso wa fanyame okay ensem no o kana oni eni nyamnya asem ne ebo bra na o kan bibi wo video ni say obeka nsem we no obewie na say ne evangelism work no obeja ani ti ne nyame frɛ no nsem we ti ne nyame frɛ o se onya kan wie na say onya ka sa asem no nko ade a o ka sa asem no nko ade a medi ne ho ya o kan Bible there's any Bible mu say unu obi ewa adwonkofa na muntam tete a secret wi abe ono say issue na aba no oni Tracey Boakye yi because oni na father mfo enti oni no anka na ensi na to antwa ekina bi no Tracey besa aba no echi bi o abebo na echi enti the person o chere ne say o kele no once and for all enti so wie na say onye nyame djuma biem kra na oyo okay ne kra ho oyo okay ene ese ni onfa nyame ene ese o san ko fa nyame biem because nyankopon amfra wo say bra be yewe u be ja nyame adwuma ho ene ni we na o kan no evangelism say den no mistake wo ho den ti wo fa nyame wo fa nyame a e wo te nyame adwuma na wo ye we nka nyame adwuma no wo size ka say we no kan kra na nyame adwuma no o ja to wo kra ye that means wo nyam fa nyame ye okay wo fa nyame a wo de ne say so wo shira okay wo bless it asonua no e na wasoa no we no e ja asonua wasoa nti e say otimi mmere na otimi forget it okay what am I say esi asonua no wantima ansoa e de say wo beja esi wo na say nyame na wo fa na wo so wo fa na say wo so wasachira wo fa Kristo a eye wo fa asonua so what I say soa nsem we nyina mmere ehu hia we no ebetimi de glorify nyame so ya de ebetimi glorify nyame what am I say we no emfa enshira bia emanyam kopon okay what am I say iti dule mu na omuso ye de ni omule mu nko to won kakra no na wo twe omo eba we no obe na timi atwena aba Kristo okay na kwan we so na fa so twe obi ba Kristo so what am I say me no oso afanya minti na me kan sa some Bible so say for that entwe omo yemfa ohye entwe omo fringe mu father nyame asem e na wo no wo beka na odi afrim wo be so obi free ne boni mu a eye nyame asem no what am I say wo di nyame asem no dua ni mu a ene na be mana afri de oye na enye no ho what am I say enye se nipa no kogu n'ani mu ase say ai ade we oye no wo ma wiasa fan nyina ate no e ba ne sa wo be ne tamfo what am I say ontimi ma onchen nti ensem na omo kekan kane de enye wo munya kura ensem hunu na omo ti social media no edi no emfata what am I say okay today now feel say Tracey so ebetimi aya ebetimi ama eto atwa because me nim say me hu kura wa ba abontia be pa ache oba miensa on say bufo ba e de ensem bebre eba na minimum krofo e wo no ho
so ni futufo a menim okay se nipa ba heater e wo so otimi nye obi obetima cancel no okay what man say na menim na wo wo ne nchen o muntimi encancel say we na wo ba no ye public ade na wo de ba se nipa ba ko akoye say won say kamia say so hwe obi status a onu obi nya asem a na waba na wabe twirato no abogbo akutia no onwini hu say ni status na watwa ni nanfofo no omodoso okay what man say nipa ba ko penti na oba mu obi abehu suban okay so what man say obi ehwe o ti me fa nipa ba ko no ho yaw entwire bibi ento abra wa dofo bebre obi akobeka say obi abe suspect okay obi abe suspect no because obi afo obi ehwe no all kind nti ade na come out okay what man say nti sa niam ni na no enye okay emwa wahu yesi sebi ubetimi ube yesa ube kansem sa ube kansem ba ko pe bra wa bre ni na etimi eden efurunsa so that nsem a Tracey Boakye ebe kan o social media se ni na ehun hia okay nyame aboa wo ona wo se waye adwuma dia ye we mi wa no wa enjoy life we are back kan na ade ye me yakran se bia wo ni mpanyufo we no enam na otimba art be go ani matisa okay mpanyufo be na de mpanyufo di na obo Poleeno masa ma me nya ye o ye kan se ma se bi tete mpanyufo woni mo ensem obobo are you not aware? Alright, I have Poleeno Multimedia, so subscribe to the channel and click the bell notifications and anytime you post any video you get it straight. Go straight on Instagram and follow Poleeno_com. So as I said the video is so to her now when you view her kama. Quappiah is on heat. Right? And mpanyufo na omudin bata ho no. So mu nim se eye no kre se omo ayesa ene omo hwe no mutu omo hofo. Omo yire no mo efe. Okay. Na abra den kura no mko fa nkura we mo be gyingyina omo keka mo asem wo social media ni ade sa. Okay. Mpanyifo ben ho asem na woka. Wo say mpanyifo ben ho asem na woka. Oh papa no. Papa ben. Papa fo no. Papa fo ben. Oh we so mo say papa. Obi aba wa say papa no. Papa no. Ti papa na wonim no. Mo asem na mekan. Okay, yeah, Poleeno. Your taxpayers money. I'm trying to see. Your taxpayers money. I said be me to me mama a ton banche. Okay. Your tax. Na dey ya me ya pan say me fo. O me say on tie ni am better san niema. Ye de ko. No. No asia akobobo sia. No san de akoto niema. No san de ko achi. Na se sika we nyina mo gigifu ye maame no won ne ye papa no mo di mate ne taxi drivers u twato ane ye gine mo gigi sika we na na mo ko ma mai no mo wiwie no ma sande pressure abeto ye nso sa aka tie se ye de ye mobra ebinum omo di 50 years so wa mobra wasi dan yasi ayi kaswa si danyesi ama saman wo de wo is logo ntino wa mobra edamase the taxpayers and the tabra sare na wo ba ko tokuro ba ko penti tabra sare miensa de mayo nko ba ko pe adene na ba ko atoa ebetimi asi atoa de dan wo oh na bra ye brei masa ema na me say wo ba pa na ye mpanfo edige em de pa say corona ya mi atoto we akam kura we ni aka say we mawo ke de om kokura dada ka we na ye nte me say corona review niema bebre awo man mu what man say niema ye fake bia no adanadi okay na nyankopon to beboa ama mo na aba ti mo amode mmaye no sachira mo adwene mo amode mo tan we die simu kom enkurawe ana mo da to mo pe no wo mu nyina ye na mu nim de besi ye say social media me ya tinsem omu ye onwama that's right
efutu papa ben na betim dia mo adwen se beto makoma so on betwa so omunya ejimie na de nyankopon abo omo ade omanya no omo ani nso na omo ni mo busiafo enjoy na omunya ejimie na omo te social media ho ne nkwasa asem na omo di no emwa okay emfa fasudie bia emrom na emomadi otan na anibre wanhwe ekura na obi betima ahwere no ne nkwa e wasansem no ho ehu hia se nyame ye wadom na nya bia ka hu se de wanya no obi anya bia twam okay atu adwene mu sa ka na wo ka no obi aka bi dadaada ka ben na abrochire o mon kan bi da e wo Ghana ha ye nka bi wo abrochire da ka ben nyina what must say if you wo ene wasi no 5 years time say fie no ankasa no wo de mo obi kura poro ntinam yo area bi obi si ne NDC ho 10 years now o kan say ono ankasa ne banko tinam da yeah papa doctor or say come despite that's right o si dan bi kama esi tanaso anya kwanta that's right e dan no hu a heavy house papa men kai say wabakuma se kura to afa hoda wa hu swat mase bate bi obi nenya ya aba ka homa kasi obi nenya kasi ye ne nya ya akam ne kan na kasi mori ni ma kitinkiti we kakra we monyan mo mpa ye ne yankopon nkyira mo nya mo ana tweka mo horo mo ntuma gufin e wa abanten mo ese obi ehu suban a mo nam mo mo de pressure to boy si so ne gesi so sa ese obi ba kura mpo na ma no dollar 50 Ghana cross sha mo pressure ti papa Quappiah na me ne didi enkomo no so nim se de be ba studio ha dia ensema etwagu no na ya kire ya adwen na ye ye atoye follow Quappiah o Instagram Quappiah_comedy Quappiah ne spelling Quappiah na Quappiah comedy scroll na so YouTube here subscribe na click the bell notification so na be dey post bia no obenya boys abre eba UTV rebrand of boys abre heavy ekukudamfo mo hwe ni mo watch out what you say ye do mbesia mediane Armstrong Poleeno ade ana papa wo bibika no na gospel musicians no mudin bata ho no okay brother Same o kita nice voice me yada papa me jojo mchonzo na me senior brother what I say but the same be say no as a musician was so fat oba ana so wahwe so I say who new lem na obi bi how na okokfa ba na wabomodin ahwe niam bi yi you see no we na better want you say bi so ananya no kra aha Poleeno wow boy sniper phone e kan sem phone e dey dem phone we di you aha Poleeno Multimedia ya kra mo bye bye